Gavumenti yasima abanyamakorero abarukonzera umutinda habihingwa byabo ekiyagera ngo caza kuyamba kwa abanya-Uganda okucira munonga basagaze emirimo myingi. State Minister w'ebyamakorero David Bahati yabigambira ha mukoro gwa company ya Movit Products abarukora amajita go kwesiga aga Movit Herbal Jelly agariyo miringo eshatu agakozerwa mu mapapadi rukaka na ovacado. Avocado agenda kubanga farmers tulina farmers abagrowinga kati okutandika herbal jelly ngekozesa raw materials na kiba kizimba President Museveni yayogera ku self-integrated and self-sustaining economy. Yagumya abanya-Uganda n'abanyamakorero bono mu ihanga ngo government neza kongera kusharibe y'amashanyarazi okurebeka ngo abantu batandikaho za factory okulaba nti waliwo emirembe n'eddembe lyokukola business ate n'ekirala okulaba nti amasanyalazi gali affordable agaba manufacturers katutuuse ku 5.7 cents per unit naye tugenda okulaba nti tutukiriza kiri tetwabalaganisa ekya 5 cents per unit kati eyo gw'omugaso gwa government okuleetinga environment industry kibafurahishingira ebike bitwarete ebindi ni herbal jelly papaya, herbal jelly aloe vera na herbal jelly avocado. Ezinza kongera herbal jelly original itubire twin. Herbal jelly egi ekozira izina omutereza urususu rw'abantu konka abantu babirembagira ntwenda kureba ebindi choices so twabaretere izindi choices ishatu kongera itwine kugira ngo customer afune cyakwenda. Yashaba abantu okukozesa amajita ga Movit obwagumize ngo nagakorerwa aha mutindo gwensi yona akuba naenda ngu skin brightening twine product itu ya papaya skin akuba egendire kimwe ecwekire aho kugira ngo ukorese product yitu ya aloe vera skin yawe yanenda extreme protection kugira ngo ukorese avocado kandi wano korese already original yitu twine kukoreraje nayo neza gumaho fe ngabana makolero kituwo omukisa kyongero tuwo omukisa nti ogwo kwekiririzamu nti fenge gwanga bintu bingi bye tusobola okwekolera wano ate ne tubikozesa wano. Omanyisi kyango Uganda wano okubeera nti ogamba nti ekizigo emyaka 23 kibadde kikola kuba na Uganda bakyagadde ate bakikozesa aye ne kisigala nga kideliverynga kyekimu kwaffe tugamba tutunda kizigo wabula tutunda obwesigwa obutuweereddwa ne kyetusuubiza abantu. So mbweno abantu babulenje buizo bambalala ntungamo olukunziri kabale na nemyanya ejetolire ntubashaba okonzira okuhagira Movit ni company eyitu ya Uganda hanuya tubashaba kumwonzera kugura ebizige ebitwabaretere bisya nara amashita. Movit nekora ibintu byinji ebirimo amajita go kwesiga agishoce za shampoo sabuni na nebindi binji. Amakuru agagasha kwa David Tamale.